Muraho neza inshuti bakunzi ba hano na Official TV. Munyemere muri uyu mwanya tuganire kuri iyi ngingo ikurikira. Tekereza isi ikanguka mu gitondo. Amakuru yose yo kwisi avuga ko misile nyinshi zirimo kuguruka hagati ya Iran na Amerika. Ibiciro bya peteroli bihita bizamuka. Amasoko y'imari agahungabana. Kandi abantu bagatangira kwibaza bati ese intambara nini ishobora kongera kuba? Ariko ikibazo gikomeye si ukumenya ibyabaye uyu munsi gusa. Ikibazo nyamukuru ni iki? Kuki nyuma y'imyaka irenga 45 Amerika na Iran bakomeje kutizerana? Kuki buri gihe haboneka impamvu nshya ituma umwuka mubi wongera kuba? Uyu munsi kuri none Official TV tugiye gusubira mu mateka kugira ngo dusobanukirwe impamvu nyamukuru zatumye umubano hagati y'ibihugu byombi umwe mu bikomeye kugorana kuri iyi si. Reka mbahe ikaze. Kugira ngo dusobanukirwe ikibazo tugomba gusubira mbere mu 1979. Muri icyo gihe Iran yari iyobowe na Shah Mohammad, yari inshuti ikomeye ya Amerika, kandi ibihugu byombi byakoranaga mu by'ubukungu, umutekano ndetse n'igisirikare. Ariko si buri munya Iran wishimiraga uwo mubano. Hari benshi bavugaga ko Shah yayoboraga igihugu akoresheje igitugu, kandi ko Amerika yamushyigikiraga kubera inyungu zayo bwite. Ahagana mu 1979 habaye impinduramatwara yahinduye amateka ya Iran. Shah yavuye ku butegetsi maze Ayatollah ayobora igihugu. Ubutegetsi bushya bwahise butangaza ko bushaka kwigenga ku ngaruka z'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Amerika. Iyo niyo ntangiriro y'umubano mushya waranzwe n'ubushyamirane. Hashize amezi make habaye impinduramatwara. Abanyeshuri bo muri Iran binjiye muri ambasade ya Amerika i Tehran. Bafashe abanyamerika 52 ho ingwate bamara iminsi 444 batararekurwa. Iki gikorwa cyahungabanyije cyane umubano w'ibihugu byombi. Amerika yahise ihagarika umubano wa diplomasi na Iran, inashyiraho ibihano by'ubukungu. Kuva icyo gihe icyizere hagati y'impande zombi cyaragabanutse cyane ku kigero kiri hejuru. Kutizerana nicyo kibazo cy'ingenzi. Iyo Iran ivuze ko ishaka ibiganiro, harabo muri Amerika babishidikanyaho. Iyo Amerika itanze ikivuzo cy'amasezerano, abamo muri Iran bakeka ko ishaka kugabanya ubushobozi bw'igihugu cyabo. Buri ruhande rwibuka amateka yarwo kandi rugatekereza ko urundi rushobora kutubahiriza ibyo rwemeye. Niyo mpamvu no kugera ku masezerano bishobora gufata imyaka myinshi, kandi rimwe na rimwe ntibishyirwe mu bikorwa uko byari byitezwe. Kimwe mu bibazo bikomeye ni gahunda ya nucleaire ya Iran. Iran ivuga ko ikoresha nucleaire mu kubyaza amashanyarazi, mu buvuzi no mu bushakashatsi. Ariko Amerika n'ibihugu bimwe na bimwe bavuga ko iyo gahunda ishobora no gukoresha mu buryo bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Iri tandukaniro niryo rituma habaho ibiganiro byinshi, ibihano n'igitutu cya diplomasi. Ikibazo gikomeje kuba iki? Ese Iran izakomeza gahunda yayo? Ese hari uburyo bwo kubaka icyizere ku mpande zombi? Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kuganirwaho ku rwego mpuzamahanga. Kugira ngo twumve neza aya makimbirane, tugomba no kureba ku ruhande rwa Israel. Amerika na Israel n'abafatanyabikorwa ba hafi kuva kera. Amerika ifasha Israel mu bya gisirikare, mu by'ubukungu no mu rwego rwa diplomasi. Ivuga ko ari ingenzi mu mutekano w'akarere. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Iran bukunze kunenga cyane politiki ya Israel, cyane cyane ku bibazo birebana na Palestine. Iran kandi ishyigikira imitwe imwe ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abanyapalestine. Ibi bituma Amerika ibona ko ibikorwa bya Iran bibangamira umutekano wa Israel, na Iran ikabona ko Amerika ishyigikira cyane inyungu za Israel. Uko kutavuga rumwe ni kimwe mu bikomeza kongera ubushyamirane. Ikindi kibazo gikomeye ni uruhare rw'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwo hagati. Amerika ishinja Iran gutera inkunga imitwe irimo Hezbollah muri Lebanon n'indi ikorera mu karere. Ivuga ko iyo nkunga ituma amakimbirane akomeza. Iran yo isobanura ko ifasha bifata nk'abarwanya ibikorwa by'ubutegetsi bw'amahanga cyangwa abarwanira inyungu z'abaturage bo muri ako karere. Ubu kutabona ibintu kimwe gutuma buri ruhande rushinze urundi guteza umutekano muke. Mu gihe Amerika ibona ibihano nk'uburyo bwo gushyira igitutu kuri Iran ngo ihindure politike yayo, Iran yo ivuga ko ibihano byibasira cyane abaturage basanzwe. Ibihano bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi, kuri banki, ku ishoramari no ku ifaranga ry'igihugu. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibi bihano bishobora gutuma igihugu kigira ibibazo by'ubukungu, ariko abandi bakavuga ko bishobora no gutuma ubutegetsi bukomeza kwinangira aho guhindura imyitwarire. Niyo mpamvu impaka ku kamaro k'ibihano zikomeza kugeza ubu ngubu. Abantu benshi bibaza bati niba hari ibiganiro kuki kibazo kidakemuka? Igisubizo ni cyoroshye. Kugira ngo amahoro arambye aboneke, bisaba ko impande zombi zubaka icyizere, zigashyira mu bikorwa amasezerano kandi zikemura ikibazo cyabaye mu mateka. Ariko buri gihe habaho ibintu bishya bishobora kongera umwuka mubi.
nk'ibitero, impinduka muri politike cyangwa kutumvikana ku masezerano. Niyo mpamvu hari igihe ibiganiro bitangira neza nyuma bikaza gusubira inyuma. Nubwo ikibazo gikomeye, hari igihe habaye ibiganiro byatanze icyizere. Urugero ni amasezerano ya nucleaire yo muri 2015 yagaragaje ko ibiganiro bishoboka iyo impande zombi zemeye kugirana ubwumvikane. Ariko nyuma yaho habaye impinduka muri politike no kutumvikana kwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, bituma umwaka mubi wongera kuba mubi. Ibi byerekana ko amahoro ashoboka, ariko asaba kwihangana, ibiganiro bikomeza n'ubushake bwa politike ku mpande zombi. Amakimbirane hagati ya Amerika na Iran si ikibazo gishingiye ku kintu kimwe gusa. Ni uruhurirane rw'amateka, kutizerana, ibibazo bya nucleaire, ibihano by'ubukungu, umutekano mu burasirazuba bwo hagati n'inyungu za politike. Abasesenguzi benshi bemeranya ko intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage no ku bukungu bw'isi. Ariyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeza gushishikariza impande zombi gukoresha inzira y'ibiganiro aho gukoresha intwaro. Murakoze gukurikirana kuri Nonaha Official TV. Iyo mwishimiye documentaire muyisangize n'abandi, mukade subscribe, mukore like, kandi mudusangize igitekerezo cyanyu. Ese mubona amahoro hagati ya Amerika na Iran ashoboka? Ndabashimiye. Zongere duhuze ubutaha. Imana ibarinde.